Baxoxa la ekuseni noma kukhulunywa ekuseni kukhulunywa ngokubongwa hey kukhulu ukubonga ayibonga inkosi ngathi ngangisemfishane ngeminyaka ngangihlala sakusahlala eHammersdale ngalozo nsuku kwakusabulawa nje abantu bebamba inkunzi ngakaba khona indlame bebanga inkunzi abantu ubaba ke wayesenzela kaKotini njalo ngo10 bephuma ngo10 khona indawo lapha na E3 kwakuthiwa isihobeni kovule kokunendlu kwagesi kuvule kuvuka abantu laba babulala abantu babaphoca into zabo kubaboleke ehamba ke ebusuku njalo mehamba kulowo ndawana leyo kuvule kuvuka umuntu kuyona lowo ndawo endlini kagesi ahambe balandelana nobaba balandelana uyothi ubaba masengena ekhaya abesijika lo muntu aphinde emuva njalo baba uma ngabe ephuma ngo10 lo muntu lo ampheleze lo baba ambeke nje iqamama kancane ahambe athi baba sengena esangweni baba lethi awunkosana ngisho ingane zami esho mina naba angisho ingane zami ukade isigibeni mama abesijike lo muntu futhi aphinde emuva ngelinye ilanga baba besevelema umuntu akanandaba nabanye kodwa uhamba nobaba uma uba besema uthi awumfowethu ngiyabonga kakhulu njalo uhlale ungiphelezela uthi ke lo muntu Nkosi yami ngiyabonga angikazi ngise ngibongwe emhlabeni umuntu wayengasekho emhlabeni wayengakazi azakubongwe noma ngabe kuthiwa linyani athi umuntu nje ngiyabonga uyabona ke ukubonga ukuthi kubaleke kanjani kubaleke umuntu uthi umkhokheli ekseni asikho isono esincane nesikhulu kuyolingana nje izona isomo nje isono nje wenza isono kodwa vele ke abantu babengazenzi izono kuqala abantu kwakuthiwa umuntu wenza ihlazo isono saqhamukela igama lesingisi esithi sin kwase kuthiwa kukhona isono kwase vele kuthiwa ke umuntu wenza isono ingakho bona abantu izono bezidla fucking knife basidla nje abantu izono nabantu bazene ngoba phela sekuyisono akuselona ihlazo okukuthi umuntu ayisono ukuthi ngenza into ukuthi mina embi Nkosi yami ngiyayisola isho njalo ingoma umkhokhela ishilo kuseni ka239 nathi iyawuthanda abantu abayisolayo mvule le Bible kancane incwadi kaJohane wabancane 4:10 noJobe 42:4 Shembe dudana aukama yegisam sangi hauge elemina Shembe dudana ama yigisa angi ha ahuge ya shujano
shujano yenka wencane awezodlu yathi mkhulule wesiboshwa ngake ngayibona nami inkawu sasebenza eWestmead iyakhuluma inkawu njengoba yayikhuluma kushiya imbithi ihawukele ndoda ngimshiyile baba noma umfana ngabosho ukuthi wayishoda ngesop ukusho ukuthi uphu inkqubo ayikhona ekhaya kusho wayishoda nje ngesop enkosami esikushiwe enqumka kaJehova into ezokhala kuJehova ngayibona yathi mayiwela lapha yayitetile ke la itete umntwana wayo la ziyawela ishona ngale ziyawela ishona ngale komgwaqo kanti lenye umntwana ayimshiye ngale kumgwaqo yasiqhamuka imoto waseyivika umlungu wayivika wahamba umlungu mina ngiyeza mina ngiyongena esangweni lasefemini yasithi inkawu yaphakamisa isandla inkawu yasibamba ingcengce la yayibamba ingcengce usitshengisa umlungu uthi ngiyabonga wena nomzana uthi ungifike mina ngiyancelisa awu ngathi nawe uyakhona impela inkawu sidlula zinkawu hey inkawu iyabonga kabonga ushemba ya khona okunye ngibuka ebuhleni ngangabuka mina uthingo nganginalokho ukuthi ke mangibona uNkulunkulu ukuthi mangimbonile nje ithi kanti ngelilanga umuntu uzobheka nje impela epulpit hawu ngiyambona ushembe usibambile ihlabelele esakho senze njani angishaya umthetho angishaya wena senze njani isami nami nawe emswile ngisholo wempela angithi wena usiphethe noma mina ngisiphethe ngiyafunda umthandazo sihleli la hayi isihlabelelo nje sihlalele la phansi awusiphethe angishaya umthetho emlandweni kodwa ngikhuluma indaba kaNkulunkulu amen usiphethe kodwa noma ngabe kuthiwa ke inkosi yami kuthiwa yile ngoma le wonke amanazareta makabe emunye ayibe njengebomba likasimende uyileke iphinde into eyodwa ngoba vele susijwayela ngithi awuzolivula futhi isihlabelelo uzohlabelela nje ngoba vele uyasazi kanti siphathelini kasigcineni ushembe mangabe sikuthiwa sekufika kulamagama lawo uyabona lawa sigcineni mangabe kade sikufunda umthandazo ukuthi bandla lenkosi masiguqe isithandazi esakho wena akashiyo nokuthi amen usuzibeke phansi kodala siphansi ngoba lapha njengoba sekuthiwa amen ufuna ukusithi isihlabelelo uthi amen usithi usisinika phansi khona ke lasilahla khona okuncane kodwa sizokunaka kodwa Titus 2 verse 15 ngizongibona umfundele baba khona angifundele ka Titus 2 verse 15 amatalentema hauneziphiwo magiseche Titus 2 verse 15
Titus 2 verse 15. Shumayela lezi zinto weluleke ibambe. Ngithe esakhe ihlaba senze njani? Ngithi ke manje ungathi ukuthiwa shumayela lezi zinto into le ngishumayela ngayo ululeke yakhulu usole nokusola mana ke nami ngiyasoleka ungisole nawe usole nokusola funda akungabikho umuntu ifunda kancane akungabi bikho umuntu okwenzayo ne baba akunjalo funda kahle ayisho njalo akungabikho umuntu okwayisayo yabo ningangeyisiki nithi lo usuka le evukane etononi uzoseyisa la ngehlabelo zethu esiphezulu shumaye lezi zinto ululeke usola nokusolo ungabikho onjani ongeyisa ningangeyisiki bantu basemlandweni amen kusho ingoma njalo kusho lencwadi le ningabi bikho onjani okweyisayo funda leya baba le ncwadi lenye ngiyibiza khona uJob 42 2 sonke condition kodlu Job 42 2 kunjalo ke maNazaretha kwelinye ilanga angithi ushame bevele sithina sithina uNkulunkulu umuntu athi ushembe umuntu akayena uNkulunkulu mina ngeke ngihlule umuntu mina ngoba angifundile kodwa ngeke ngihlule omunye umuntu ngoba la ekhaya kuthiwa ayise universe akona ecrash mina into engibamba ngawo umuntu ushembelele engigolozela akayena ushembu umuntu ngithi ushembu uNkulunkulu bese kuthi mina ushembu uNkulunkulu ngokuthi athi hayi akayena bese ngimbuza umuntu ngithi mina yabo njoba mina uzwa ngami wena wazi uNshembe uNkulunkulu uNkulunkulu kaShembe mina wenzele mina uShembe wambona ukuthi uNkulunkulu ngakwenzele kumina athi hayi namthanda nje lo muntu wena bese ngimbuza umbuzo owodwa nje ucishe wona obesilima noma ubheka bese ngithi no uthi uShembe yena uNkulunkulu athi bese ngithi mina uyahona uma ulele athi ngithi mina uyahona wena uma ulele ngithi mina ngiyakubuza uyahona uma ulele athi hayi angazi noma ngiyahona bese ngithi mina bona njengoba ungazi ukuthi uyahona uma ulele wena uzotshelwa yimina engalele ukuthi afona yabona ke njengoba noShemba umazi uNkulunkulu ngoba wena kambona uShemba ukuthi uNkulunkulu mina sengimbonile kufana nokhona kwakho wena ungazi ukuthi uyahona yafana ke lento funda baba funda Job 42:4 no Johann 4:10 Job 42 verse 18 yebo yizwa manje nami ngizokhuluma funda uthanda sizincane baba mayeza kancane nje baba yizwa manje nami ngizokhuluma ngicela ukuba ungilalele ngiyabona khona lo wami ke lo wasekitchen lo wami wasekitchen ngisho unkosikazi lo wami wasekitchen wayethweleke inkosi yami suku sekuyashumayela manje wase ebleeda kakhulu isikhathi sasingafika ngiqashe imoto sasiya lapha yana eSt Mary's esibhedlela uma sifika lapha uyangitshela Peter vele singene lapha sihlale phansi
wasimukeleke esibhedlela hlaleke nami la ngihleli khona yena bamfake lapho kuleyo ndlu leyo angazi kuthiwa yini iward yangazi kodwa hayi wayeyedwa kodwa yena kuleyo ndlu leyo khuluma ke indaba kaShembe manje leyo bengikhuluma ngayo ukuthi uShembe uNkulunkulu ngani abese unese ngibiza ngisahleli la ngilindile abese thunesi awuze ngapha baba bese ngiyangena la angazi mina ngiyokwenzani lapha uyedwa lapha ya sokhona isixexo nje sebhanda bambophe ngalo la eswini ngithi nesungisaphi la bathi hayi dawu nkosikazi hayi mana hayi yaphuma mina ngase ngiphuma babe basebebeka indishi ke la kusho kwase kwenzokwenzeka miscarriage ya bebeka indishi la kusho ngokwabo bona bayifana ngazo bafina ngokona into enjalo yini babeka indishi la sebeyifake noplastiki kahle bayikhava ngoplastiki base bembuza umbuzo lo muntu usenhlungweni usonta kephi angithi trust no power waqhama kanjani lo mbuzo angithi thina trust no power uphawu lukabani likaShembe lolu phawu likaShembe othocinyo bani la lolu libona lithe kushiza ucinyo yithi usonta kephi wasithi ngisonta kaShembe wakhoza baba bazosisi bathi hayi asifuna abantu bakaShembe la befonela le ARK Khan bafonela ambulance bamxosha isibhedlela bemxoshula ukuthi usonta kaShembe pho yini pho thina singayigatshe thina ngoShembe wethu ngofanele siyigatshe ngoShembe base bengixosha wasengena namasengena nami lapho kulo ambulance leyo waseblida kakhulu ke la elokusini inyanga zase zo7 right kanti ama twins hamba yayofika esibhedlela ngiyasebenza lapha eJacobs ngisebenza ngene ucingo esiluthi sibani ya wena amen hayi silapha esibhedlela manje elinye iwele mina ngiyathandaza nje mina la ngiyale ngithandaza la ngigoqa khona la ngithi Nkosi Shembe Nkosi yamcela ukuthi kuhambe kahle bese kuthiwa elinye selidlulile selendile selendile ngiguqa ngithandaza la uyangibuka indiya njalo ngithi Shembe kodwa ngicela umsindise lo yedwa lithi indiya ngitshela into uyathandaza lo anginandaba naloko mina ukuthi bathini ngiyathandaza mina ngibiza lo uNkulunkulu wami akabonge uShembe ngithandaza uvela ngiyona ucingo futhi ngakusasa kuthiwa nalo usedlulile emhlabeni ukuthi Shembe Nkosi mawu thwala izandla ekhanda la kodwa uNkulunkulu wami akuzesha Shembe ngicela Nkosi umphilise sengiyeza kuthiwa usevile ngihambe ngesibhedlela ngelinye ilanga ngifica laba uhleli ibhodle kuthiwa isithu ibhodlela abanye bathi intubate into enjalo nje wena ngifunde ke ngizama ukushiya kuthiwa intubate ehleli lapha ebhodleleni uyabona mhlawumbe ngifake ibhantshi mhlawumbe bengizothi abagqoka amabhantshi mhlawumbe ngithi engangeni ngane ebhantshini